Hello guys, আজি মই লা channel de hamnende welcome কৰি আছে। আজি মই WhatsApp bra video message kina patawo do dekhai dibo। Poila do man voice message aro typing goina pathai tagise to achale do moi WhatsApp te video message kina patawo to dekhai dibo। Kulibi amni ito phal honi mile do first amni WhatsApp update nu koina thagile update kuri dibi gona do chane dese update kuri le ni phal hoi jawo gona do bi chane dese amni kun ke bathawo tapabi to poila ina voice message ni thagi to ina tapabi to video la olai chaina ase to ina tapabi amni ki kole se to koi dibi to video la message ina chai jo wena amne de to koi di ase हमने के फाल लगी सुगले तो लाइक करिबी और पारा तक शेयर कर दीबी वीडियो तो और सब्सक्राइब कर दीबी को ना दो चैनल देस।